بله تماشاوان هجان هاجی لسر و مجاره بریز هوشنگ اوسه جالکوان ج بلژیکا بریا سکایبه لگلمه ما مست هوشنگ دمات باش به دم باش لابوریس از نویسکارم از نه چالکوانم بله ببوره ما مست هوشنگ ما مست دوی دما داویده کوریجیا گرتن جالیه پیاده و لدیجی سرکردین انکسی پارتین انکسی بلند بویه گروپه که دنیا چکدار درد که و هوله و داخویانیه که بلاو دکه و بزاره و کی تند گفیل سرکردین انکسی دکه گلو افته چواته نها يعني تري داخواني دركتي مرنت كار بيجكو تشتكي ولو قالوا راست يا نا جروبا كله هي يا نا جوي داخوانيه ويدتر مخابن يعني تشتري الميدان هي قلتنا سياسة مدارة إليشا بسر مالا إليشا بسر أوفيسي بارتين أنا كسي إيدي مرد جيجي قناعة كيكو بيوستي بتشتين بفيرنج إيش أصلا نفتشتهي يعني بيوستي بداخوانية إيدينا ما يعني داخوانية كي جروبا كي تشكدار قناعة كي لخوابك وقفا بخو يعني ناتشتي الميدان هي يعني إليش هنا كسين كو رخنيل بيدي لكن كسين كو نوك نرينا بيدي نوك هلوستاوي دفكرن إليش لهمبري في آلية غان هاي يعني ليجي وإذا تبدأ قناعتي مدكو جرك دسلاداريا بيدي في مسألة هاني بجدي بقرأ حموها مولاتين الروجافاي كردستاني دوستي بيدي دبن ركبري بيدي دبن رخنقري بيدي دبن بربرسياريا جيانا وان أولكاريا حموها مولاتيا جوید دستلاداریا هانه تی خستن اگر افدا خیانی تشتکی راست به هانه تشتکی راست به براستی اف جی مخابنیه و جی مترسیه گرک اف داخیانی جدیج آلیه دستلاداری ورگرتن و جیانا همو همولاتیا همو سازی ریخستنا ور پاراستن اگر ایریشی چه ببین تشتن گو چه ببین لغوري في داخوانية هاني كيم زيدا بربرسيارية أو لكارية جد سلادارية تخواستن يان اف غروبا هاني خورتر جد سلادارية وهيزنوي أو لكاري يان جيد نافا بشكي وشارتي كو نافا في سلادارية هاني يعني بله ما مستا انا دا خفتن خوجیت او یک داخویا کرن دا گوتین راستی هبونا و رخصتن یانجی و گروپا چکدار نزلاله گلو بلاف کرنا و داخویانی دو دمه بس جه چیه؟ يعني جالية كده مرد كاربيج طرس يعني قف خوارن و ترور جواکه یعنی ترور کرنا اپوزیسیونا دنابا دکه ورناده گومره کارنا و انه کسی یا پده کسی وکی اپوزیسیونا دستلاداریا پیاده بنرخینه براسی چهتر ساندن و گف خوارن يعني دبوكو تشتكي ولو يعني نرى تنبشي يعني لي مناقشات تشتا فيدا خيانيا هاني بيوست جوار گفتگو کرن افج آلیه کی و پیوست دستلاداری همو تدبیر آبستینه کو کارب جیان و اولکاریا همولاتی سازی و دزگاه هم بپارزه و ری نده کو تشتین ببینن یه هان در بکن یعنی دبکو هنه کس بیشن باش و ناکن یعنی اون وی دستلاداریا هانه ويناز ناكن والاعتراف بينا ناكن يعني والاعتراف ذكر بشر خدمتي بخوازن بشر اولكاريه بخوازن دقناعتي بدا تشتكي قالك شاشنا حمو دولتها افيك خود نرن وكي دولات وكي دسلاداري جيانا حموها ملاتيه وكها بالجوان باراسنا اولكاري وجيانا حمو آلية هيزا بارتي دبن سازي دبن جد السلادارية تخوصن حتى كو ريخصن و بارتي في السلادارية هانجي باعتراف لكن وإداس لكن جي لديسا بربرسيارية أخلاقية وسياسية وأولكاري السلادارية كن نهيل رينا دبان قفخوارني هاني بان تحديدي هاني بان چافتر ساندني هاني دواري براكتيكي ده بجيبه
بله مامۆستا لە گۆری نەرینە تا ئەv گروپ هەگەر هات و درۆژێ بێدە لە هۆلێ دەرکەت لەسەر عەردەی هەبل لە ڕۆژاوای کوردستانê gelo ev ne alavekî ji alavên peyedê bi taybetî jî koberiyaneha gelek grupên bi navê sextekirî yên PKK jî hene. نها يعني بيدنا بحوجي تشتكي يعني بيدا إيشي بأسايش إيشي مال خلقي دقري كسن سياسة مدار نفسكار لو شمبير دقري بيوستي بتشتكي ولو چنه يعني أشكرا رسمي يعني بدري أساسيا ده سلاداريا خوا خلقي دقري إيشا أقر بي مثلا هاني زيادة بك يعني مثلا شرعنا ویتشتهانه کو جواک جی ناراضیه و هن گروپن دندره جواک چه دبن اوجی خودی به هلوستا هانه بن براسه ویتشتکی گلکی خرابه امنها مناقشه دکن گو اگر افتش راست يعني لكو يعني ابو افتراض دكن كو افتهابه لميدانه افتشتكي گلکی نباشه جبو پیادهجی نباشه جبو تجربه کو پیاده پروپاگاندا جردکه دموکراسی و دستهلداری کو جر پروپاگاندا که خاصیت دموکراتیک فدراسیون بخلکیت خواسته بده قبول کردن تشتی بویرنگی لمیدان پیدا بفن تیکلیا و پیادیر هبنجی پر خرابه تیکلیا و پیادیجی رتنبه پر خرابه ده يعني ده حمو اسيا هر کسی تعداري لبيادير كل دستهلداری پیادیر که بهتر کو تعداري لأنا کسی ويعني اوبوزيسيون بيدي كجبر كوزات اصلا يعني انا كس او بدكس دوي روشا او ارتدن لهمبري ايريش وشاف سوركرن وقرتن وقفخورني تخويني دار يعني شو اصلا دوي روشا علي تشتكي ولو نو ليزي دبت تنتهي تشتكي ولو جبو بيدي نباشه جبو دسلاداريا بيدي نباشه جبو بروباغندا وي آجو دستهلداری کودک افنا باشه ولی هر کسی دو پیاده ری مثلا هنه بگره و وان دا یعنی بفیرنگی دو مالپر نزیکی خود بلاف نکی یعنی بله ری ندم به مثلا هنه بله مامۆستا هۆشەنگ ئۆسێ نویسکار ji Belçîka Tulgel me bû gelekî spas ji bo şiroveyên te.